Thutha wa muhuhu ati ngwataniro ya NASA ni gwatuka iratuka, atongoria aya Moses Wetangula na Kalonzo Musyoka mauma mwena wa Kitengela kuonania unyitaniri wao. Kou nikuo moire mweke wa kuga ati gutire na kihuhukanio ngwataniro-ini iyo, makiuga iyo ni njama ya kugayukania arumiriri a ngwataniro iyo. Hakuna yoyote kati yetu ambaye anafikiria kuondoka kwa NASA. I want you to know there's no crisis in NASA. Kou no kuo moire mweke wa gukirira thirikari makiuga bururi uyu nduraterefona njira iria yagiriire na ati ni mehaririirie gucokia bururi uyu haria wagiriire gukorwo. Mutongoria wa Ford Kenya Moses Wetangula augite mitaratara imwe ya uthii wa na mbere iria thirikari ya Jubilee ikoretwo ikiruguria ti ya gwitikirika. Ya porojo wanakuwekea stima wakiondoka inazimika. Oho ni mamenereirie ungumania uri ukoretwo thirikari-ini ya Jubilee makiuga matikunoga kurua naguo. Kwa hivyo wao wakikopa hizo pesa wanaweka kwa mfuko yao. Ikiwa ni NYS scandal, nataka mjue kama haikuwa kodi wakati ule. Thirikari ni ikoretwo ikiagira mĩario ya mũng'ethanĩro kiene na ikera akenya merorere uthii wa na mbere uria uratwarithio kundu gutiganite bururi-ini. Angi a atongoria aria mauma mucemanio-ini ucio ni seneta wa Mombasa Hassan Omar, seneta wa Kakamega Boni Halwale na mũmbunge wa Kiminini Chris Wamalwa. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.